motsotso ona wa hore re tlo kopana mmoho. Re kopa o be le rona, re kopa o be le sedi la rona, re kopa o be moetapele wa rona Modimo wa holoka. Re kgantshetse mo re fosang teng Modimo o re thibe, re boloke Modimo wa Israele ho fihlella pheletsong ya mosebetsi ona. Mona mo re kopaneng teng re kopa matla le tsamaiso ya hao ka Kriste morena wa rona, amen. Ke kopa hore ke kena jwale programeng ena ke tlo e tsamaisa, mme ke kopa hore dibui tsohle tse ho tsejwang hore di kgethilwe, di hlwailwe hore di tlo bua, di atamele ka mokgwa o di tla bitswa ka teng. Ke na le tumelo e tiileng ya hore mosebetsi ona jwalo ka ha e le wa Ntate Modimo, mme o tla tsamaya ka tsela ya sedumedi le ka tumelo e tiileng ya hore Modimo o tla o atlehisa. Re le batho ba phelang lefatsheng re a ikokobetsa, mme Modimo yena o a hodiswa. Re le batho ba lefatsheng re a ipeya ka tlase ho bonamelo ba Ntate Modimo hore yena ebe yena moetapele wa rona. Re seke ra iketella pele, empa Modimo ebe yena ya re etella pele. Re seke ra itsamaisa, empa Modimo ebe yena ya re tsamaisang. Re theole maemo a rona, re a theole, re ikokobetse. Motsotsong wa jwale ke motsotso wa hore Ntate Modimo a hodiswe, rona batho re kobele lentswe la Ntate Modimo. Programeng ya rona ha re sheba ntlha ya bobedi, tlo bitsa Ntate Lekgoba Moalusi ho tla re fumantsha tsa bophelo ba rona. Bitsa Ntate Lekgoba Moalusi ho tla re tsamaisetsa, ho tla re fa tsa bophelo ba rona ka lehlaso le tla re bitsuwa tsa botshelo.
obituary of the late Khotso Godfrey Shimi Muhlom. He was born on the 16th of October, 1982, in a historic place called Botshabelo in Free State. On the 17th of October, he died due to a terrible incident in the Vaal River. Khotso Godfrey Muhlomi is the firstborn of Mema Khotso Matibele and Ntate David Muhlomi. He started his schooling at Khauhelo Preschool, and later he was admitted to Fadimehang Primary School. Furthermore, he completed his matric at Popano Secondary School, where his talented, exceptional gift for mathematics was exposed. He completed his grade 12 in the year 2000 with exemption, outstanding performance in mathematics, science, and recognized by the Free State Department of Education. He began his tertiary studies at the University of Free State as a medical student. He completed his MBCHB in record time. The sky was the limit for this young creature. And he highly gifted. His passion for education compelled him to further his studies to complete his master's degree in urology in the year 2017. He started his internship at Kopano in Klerksdorp, the city of Matlosane in Northwest. Dr. Muhlomi, he completed his community service at Boitumelo Hospital in Kroonstad. He later served at the following hospitals: Universitas, National, Nomi, both are in Free State. And he opened his private practice in Vereeniging Mediclinic. He also served the people of Northwest at Klerksdorp Hospital and the hospital in location. He was married to his beautiful wife, Makamohelo Lerato Muhlomi. On the 30th of October 2010, the day they were blessed on their marriage, they were blessed with two beautiful daughters by the name of Kamohelo and Khotatso. Usiamu Fumahadi, Bagadi Bababedi, Batswadi, Banababo, Borachadi, Babani, Ntate Moholo, Bosware, Leloko ka kakaretso, ke sa lebale where he used to serve, ko Vereeniging, ke sa lebale all the community he used to serve, ke sa lebale the council of medical he used to serve. Robala ka Khotso the legend, Robala ka Khotso Mokoena wa Nkopane ya Mathula. Ke a leboha. Ntate Lekgoba ke a leboha. Re ke ra phetsa ho leboha sena seo re se fumanang. Ke lebohela tsebiso ena eo re fumanang ya bophelo ba ngwana bo rona. Re kena ntlheng ya boraro. Ho ngotswe friend Dr. Mapesela. Ka sefela se sekgutshwanyane re a mo mema ho palama sebakeng sena.
Fella, there's this moment in Fanana. You love Brahman. Well, I want to say this because we are only in Chalai Chantulo, or Chulotim, Flumote. Philo Tulawanya. Usually, this Saturday, he travels what feels like a human, Chuaga wedding Yama, Yatu. Him. I should have a going as him, a parafella, Katama. Blake Yaw Melam, slap. Happy Samono, Rabue, Gana Hoto, Gitulo. Really, how na MC mo? MC di office, kapokulia na matata. Huso tuwe na MC, baka na MC. Haban. Hagiti bila usino.
mona ke tla o jwetsa na o reng mo mona ke tla o jwetsa mono na o reng wena o eme pela ka mo jwale se nkile mic mona ka o phapa le nna se ke le MC ha ke tsebe batswadi batho bana is the first thing kopana le bona ha ke tsebe la o shina yona jwale mohlomong ntsa ngaeda o mo monna ka moga mona o tlo re tjena ha ona le program mo re itletse fe ka moga mona go tlo bua mama ene o re tjena monna mtsalla ka nkenya ka hare ka ga tebe ina haisale that's why ke tshwa yere hesh I don't want to say much but ona le batswalla ba hae mohlomong ke motho motsalle mengata le no ke tlo fa batswalla bana ba hae kaofela ba bua I'm not only friend ya hae. Unfortunately, MC Gajo was a program, but give us just 5 minutes. Shakes. Hororiso Jesu Christ. Batho weso ke tlo bua ka mohlankana. A man with integrity. A well-principled young man. Man with caliber. Motswalle wa ka ke hotse le yena ho tloa bonyaneng. Re thuthua ra pentshana tseya. Ene re harala meralo ya bophelo. Motswalle ka a nkenye ka hare. Monneno a robetse mona o na le bohlale, o na fuwe bohlale ba dibuka, bohlale ba tlhaho. Ne re kena mo sa kenweng ke bashanyana. Ke betswe ke letswalo hore shimi mona re tlo etsa jwang monneso. Motho eno ana kreka fela topic from nowhere. Ra parole ke di strangers. Re thabe ho be monate. Metswalle ya hae batho beso ke le thathama. Hanyane hanka bua ka mohlankane eno a robetseng mona. Nna le yena re hodisitswe ke bonkgono. Ya ba modimo o hopola nkgono wa ka pele. Ka tlasa ditsiba tsa hae a re ruta bophelo le mohlankane enwana. Re kene sekolo sa Leshimi. Empa nna ke le botswanyana when it comes to studying. A dula a mphusha ka mehla le matsatsi. Ya ba ho hloka lehlonono hore re dikolong tse phahameng ha mmoho. Mare itse hameng ngwaneso re retsa selekane le yena hore monneso ke tlo sia nkgono wa ka le ngwaneso ya nhlahlamang ba le bang. E ba mahlo a ka e ba ditsebe tsa ka ho bona. Ke la ka fela ka phethatsa jwalo. Batho bethu motho eno a robetseng mona lerato la hae le botho ba hae ke tse ding tsa dintho tse makatsang. Le o tsamaya ha mokgotsi wa ka o tsamaile ka tsela e nngwe eo batho ba nama le madi ba senang ho itlwisisa. Mare ke kopa ho rammoloki tlatla matsholo ha amoele moya wa hae go bela ka khotso. Batho beso ne re ha o le thata ho le bima. Mokgotsi wa ka ha dintho di re aparela kapa di mo aparela a ba bina mmina thoko a re tsietsi tsa letswa ho le hobe ho le thata. E re ha re kabana ka tse ding tsa rona tsa sekgotsi ne re sa kwatalane hore re tshwarane ka matsoho.
ho no sena mo re fihlelang hore re lwane hobane ne le motho a bileng lerato le lethabo ka pele. E ne re ha re kwatelane re kobisane ka mmina thoko o reng ke o rate jwang ngwaneso o mpha maqeba. Ho no sena go jwetsana mantswe a bohloko hore mang o betere ho feta mang. Ne re bina pina la hebe re jouka hore ke o rate jwang o mpha maqeba. Ho laba le ka le leng la matsatsi ke mo tjhaketse ka ukwa a hua mmina thoko a re rawa mosole ntwa ya lwano. Ka ke hopola hore hona le ho hong ho seng hantle mara ke a tseba batho ba se dingata letsatsi le ka dikela. Ke kopa ho kgutla, ke kopa ho kgutla re rapedise moya wa hae o ye ditulong tse nepahetseng ho rammoloki a re batlele bodulo bo phethahetseng. Bomme le bontate, ke a leboha. Ke lokela ke bue mantswe ana. Mme ke lokela ho tjho hore ka matla a ntate Modimo e seng ka matla a lefatshe, ka matla a ntate Modimo le ka tumelo eo motho ye mong le mong a nang le yona ka hare ho sebaka sena, e tlilo tsamaya programe ena. Mme ke tla tsamaya ka tsela e tshwanetseng. Ntlheng eo re kenang ho yona, re kena ho Molekgotla ntate Nyembe. Re kopa ho mo bitsa ntate Nyembe a tle. Ha ntate Nyembe a ntse a itla, ke kopa ho bua mantswe ana hape. Re ntse re le koroneng, corona ha e so fele, mme re lokela hore re keep distance ya rona. Re lokela hore re ska ra atamelana. Ke kopa hore batho ba ska ba atamelana ha o be le social distance ka tsela ya corona, ha ho be le di-mask ka tsela ya corona, ha ho be le tsohle tse beilweng e le melao, mme re di phetheng. Ntate Nyembe ha so ka fihla ho nna ha ke tsebe hore na o kae. Ke kopa ho feta ntate Nyembe. Ke kena ntlheng ya bone ha o e sheba moo programeng ya rona e re employee Mme Suzy Mokgorosi. Re bitsa ntlha ya bone e ngotsweng Mme Suzy Mokgorosi. Le yena ra mo bitsa Mme Suzy. Tate Modupi. Sililo, Ntate Tunzi, Ntate Bianca, haebe le se le le teng ke ne ke kopa hore le tlo atumela, le tlo fa Dr. Mohlobing their last respect. Tumela
Ki a tsamaya, ki a lefatsheng lela. Wa mpitsa, oh, ki setsa sebaka sa motho ya lokileng o a tloswa. Morena o re rute ho bala matsatsi a rona le hore a feta ka pele ha kae. Bomme le bontate a ke le dumedise lebitsong la Morena Jesu Kriste. Yena ya re tshepisitseng ya tshepahalang ka matsatsi ohle. Dr. Mohlomi ke a mo tseba. Ke a mo tseba Dr. Mohlomi la ke sa mo tseba nako e telele. Ke qadile practice le yena. Ebile ke thotse a sa qadile practice le Ausi Lerato. Bomme le bontate ke batla go le bolella hore ha ke qala ho bona couple ena, ke la ka utlwa ke sa tsebe hore ke reng pela sefahleho sa Ntate Modimo. Empa ka bolella Ntate Modimo hore Ntate Modimo ho tseba wena hore ebe mona re tlo sebetsa kapo re tlo bapala. Mona ke tlile ho bo baby, bo love, nebe love le tsheare kaofela, baby le tsheare kaofela ebe ha o sebetswe. Empa ka ipolella hore nna ke tlo sebetsa mona. Love le baby di tlo sala hae. Le dintwa tsa lelapeng di tlo sala lelapeng. Ke la ka ya mangweleng ka bolella Ntate Modimo hore Ntate Modimo ke a kopa hore mona ke mosebetsing. Dintwa tsa bana di felle hae mona re sebetseng. Bomme le bontate ke qala ho bona lerato la ntatona a robetseng mona. Ke ne ke mo bitsa ntate nna hangata, ke ne ke sa mmitsi doctor hangata, ke ne ke mmitsa ntate. Ke bone mofuthu wa ho ba mme ho ntatona. Ke bone mofuthu wa ho ba mme ho Ausi Lerato. Ha ke tsebe ha ke fitla pela bona ke reng. Ke utlwa ke moya wa ka o tlala masisa pelo. Ha ke utlwa ka kotsi ena e hlahileng, ke ipone ke le Vaal River batho beso. Kore ke ne ke sa tsebe hore Vaal River ke a ya ke lo etsang. Nna le metsi ha re utlwane nix. Empa ke ipone ke eme pela lebopo la Vaal River. Ke bolella Vaal River hore ke batla mongaka Vaal River. Ntsha mongaka ka mona. Ke a mmatla mongaka. Empa hobane thato e ne le ya Ntate Modimo. Modimo yena ona sa nkile qeto ya hae. Hobane rona batho lefatsheng mona re a plana. Empa diqeto di nkuwa ke Ntate Modimo. Bomme le bontate Dr. Kgotso Mohlomi e ne le motho a lokileng. Mme ditleliniki ya duma ka ntatona. Batho ba ntse ba botsa hore mme Suzano au Suzano ko re bontshe ho thwe Dr. Mohlomi ne le doctor ha ko re bontshe ke mang. Ke ba bontshe snepe ba abuti o ne le yena doctor. Ke re ne le yena doctor ba re ona sa tshwane le doctor ho ya ka mogwana lokile ka teng. O ne ke be a feta motho a sa mo dumedisa. Ha re le mosebetsing diphoso ra di etsa. Kore ke ne ke ipotsa hore nna mara phoso ya ka ke etsa neneng. Hobane ka nnete ke bona ntatona a ntsa kgotsofetse ke nna a sa re nix, a sa bui le Ausi Lerato ha ba nkgalemele ha ba re nix. Empa ho nona le letsatsi le leng mo ke ne ke ikutlwa hore ke kwatile ho ke sa tsebe hore ke iketseng ke mo kwatetse. Nna ke na le experience ya plus minus 23 years ke sebeletsa urologist.
Yena o na tla ka experience ya hae ya kwana bongakeng ya 7 years. Dikgwedinyana a qeta ho bula practice, ho na le procedure ho thwe ke brachytherapy. Brachytherapy eo e etsuwa ke oncologist le urologist. Oncologist e thola authorization ya yona. Le administrator ya urologist e tlamehile e thole authorization. E tlamehile e thole authorization ya yona. Ha ke ntse ke dutse ka practice o sampoleletse hore mme Suzy ke na le di-case tse 2 tsa brachytherapy ke re doctor o lokile. O fedile o le jwalo o re ho lokile. Mara ha ke ntse ke dutse ke a utlwa hona le ntho e ntse mpolella hore mona hona le phoso mo. Hona le ntho e sa tlo tsamayang hantle operationeng tsena. Ke a ema ke a tsamaya ke a ka bane ka admission, pre-admission. Ha ke fihla ke a botsa ke re na ke kopa le ncheckele di-patient tsena tse 2 tsa Dr. Mhlomi hore na ebe di na le authorization for brachytherapy. Ha ba checka ba re au Susan ha di na authorization. Ha ke tsebe ke nkile 2 minutes hore ke fihle practicing ya rona. Ka le hlohonolo o na le teng ka practicing. Ha ke fihla ke itse fela le mati kgo. Dr. Mhlomi, brachytherapy ha e tlo patala. Ene brachytherapy patala tjhelete ngata bo mme le bontate. A tona mahlo mme Suzy. Ka re ha e tlo patala ke tshozole ke palama phone. Ke batlela di-patient tsena authorization. Ha qeta mo o la mpona hore ke kwatile haholo. A re mme Suzy ke kopa go tsamaya o ye hae ka ga ke tsamaya ke hae. A re mme Suzy ke kopa o ye hae ka ga doctor ke hae. Nna mo ke tlile o tlo sebetsa. Ke laba ka tatella ke se ke tsamaile ke ile hae ke mo kwatetse empa yena le ka letsatsi le le leng ha ke soka ke bona a kwatile, ha ke soka ke bona a kwatetse mofumahadi wa hae, ha ke soka ke bona a kwatetse patient ya hae. Bekenyana batswadi ke hutsi ka thata, ke hutsi ka boima hore ke hlalosetse di-patient sena se hlahileng. Empa ntate Modimo o la mpha matla ka kgona hore ke nne ke hlalosetse di-patient. Ka ho tjho jwalo ke batla hore Dr. Mhlomi ntate ke bohloko o nthobetse re arohane hantle ka birthday ya hao ka Labohlano. Ka nnete ko lakaletsa mahlohonolo hore o hole Modimo a tleise kante ha ke tsebe hore lefu le teng ka pela hao. Bonkgono Matukela le nkgono Manthabiseng ke a leboha haholo bomme baka. Mongaka ha soka kena mosebetsing a tshwehla. Ausi Lerato mongaka ha soka kena mosebetsing a tla ka baki e tabileng ka pempe e tabileng. Ke a leboha haholo le ne le mo hlokometse, ke ne ke ikgantsha ka yena, ke ne ke mo protector Dr. Mhlomi. Batho ba ha Mhlomi ba ileng ba feta practicing ba tseba. Ke ne ke o botsa o kena monyako o mang o muisa kae, o na le appointment le yena na. Ausi Lerato o na tsheha re hey mme Suzy wena le monga hao le rata tjhelete. Ke re o lokile Ausi Lerato, bona Gauteng mona re tlile re tlo sebetsa mona, ha ra tlela o tlo bapala. Selemo se fetileng re entse history Vereeniging Mediclinic Maria ke a kgola re circumcisitse bana ba plus minus 72 di holidays tsa Maria fela. Re sebetsa le Dr. Mhlomi. Ha re ne re sebetsa ne re sa batlo ho bona motho ka pela rona. Ausi Lerato o na tseba re hey wena le monga hao le ya matha man, ko o mong ha ya kwana o mong ya kwana. Ke re e jwalo urology ausi, ke re welcome to urology Ausi Lerato, mona re tlo sebetsa. Ka o tsho jwalo Ausi Lerato ke re ke batla go wena selemong sena di uhlahetse mme, empa o no itshepele ntate Modimo. Ntate Jobo o la lahlehelwa ke tsohle tsa hae, empa o la nna dula tumelong. A re wa ka Modimo ke tla mo tshepa ho fihlela qetellong. Ka o tsho jwalo batswadi ba ka ke re ke a leboha. Mme Suzy ke a leboha. Mme Mokgorosi ke a leboha ka puo eo entseng. Pele re a hole bomme le bontate,
Ho na le dikoloi ka ntle tse ntseng di laitile mabone, di eme. E tla o fa mathata ha se re tsamaya ka 12 ka 11 o'clock, e se hana o starta. O koye wena monga koloi, motho e mong le e mong wa koloi, tswela ka ntle o lo sheba hore na o timme mabone a koloi ya hao na. Hobane ha o ka e tlohella ho fihlella 11 o'clock, re tla be se re iphusha ho tloha mona ho ya hae. So monga koloi ya ka ntle, tsa mo netefatsa hore o timme mabone a koloi ya hao. Ke a leboha mme Mokgorosi, ke a leboha mme Suzi. Re kena ntlheng ya bohlano mona mo re tlo fumana pele ho Dr. Mofokeng re tlo thola Ntate Sothwane pele ho Ntate Mofokeng. Ke kopa re thole Ntate Sothwane pele ho Ntate Mofokeng. Hlomi lelapa la mme mo Lerato a tswalwang teng lesika la madi phuteo yohle kopaneng kwano ke a le dumedisa ka lebitso le letle la Kriste Morena, amen. Ke wa re ditse the way re leng Steve ka teng motho ene re kopane ka ena mo ene le motho wa matjato haholo ke nnete re utlwile bohloko empa ke kopa hore hanyane re ke re ikhopotse yena. Ke tlo bua ka spirituality sa Ntate Mohlomi. Ne ke na le Ntate Mohlomi le Ntate Theletsane re ituletse re ntse re ja dijo tsa mantsibuana. Ha ke re ho yena ke tla tsamaya ka mosebetsi the following day ke Qwaqwa. A re Ntate Sothwane ke tla o feletsa ha fela o ka nlata mosebetsing ebile wa nkgutlisa before 4:30. So tsatsi le latelang ra tsamaya ra ya Qwaqwa ka fihla ka sebetsa. Ha re kgutla Qwaqwa ra nka tsela ya Golden Gate, batho ba bang ba e bitsa Clarence. Ke batla ho bua o se Lerato ka spirituality sa monna hao. Monna hao o natibile haholo spiritually. Ha re ntse re tsamaya ka hara Golden Gate, ka hobane ho hotle, re tsamaya re ntse re ema. Ha re ema, Ntate Mohlomi a theowe, a kene hare dithabeng. Ntate Mohlomi a rapele, Ntate Mohlomi a phamise matsoho, a etsa dintho tseo ke sa di tsebeng hobane o na le hare haholo, nna ke setse koloing. Ha re kgutla stationeng sa pele, a re Ntate Sothwane, batho ba re Modimo hayo, na ha ke tsebe ba bua kang. A re look at the mountains, a re look at the valleys. Dintho tse di entswe ke Big Bang Theory, ya ba wa itshela. Ra tsamaya stationeng sa B2, ke tlo tsamaya ho save nako. A kena hape dithabeng, a ba in a different mood, a ba in a trance. Ha kgutla ho nna a re I am peaceful. A re thank you Socks, I'm peaceful. Ke connectile le Modimo wa ka. Ra tsamaya ra ema stationeng se seng, ba boneng di pictures ba tla bona o hatile hodima a mold hodima seholo. Ha ile hantle ona furalletse. A kgutla a re ke connectile le badimo ba ka. I am at peace. Ya hore I'm at peace ona e bua a e latella a o se Lerato. So ke le ka fela hore mohlomong ho tsamaya ha Ntate Mohlomi ha se ka phoso, e ne ntse le nako wa hae.
Fast forward, ka Labohlano, on a birthday and rena le ena le bontate ba bang, re ntse re mo binela ho le monate. Ha re ntse re re happy birthday to you. Yena o ntse a itshupa wa bina ntse a re to me. Jwalo ka le mo tseba ke motho a tletseng metlae. Saterdag ya ba ra kopana by the river. Ana le ntate Leswili. Ra kopana by the river, ana le ntate Leswili, ka kena le ntate Mofokeng. Bomme le bontate e ne le motho a tatileng haholo. E ne le motho a tatileng haholo. Ibile a bona eka re ntate Mofokeng o mo senyetsa nako. A batla ho kena ka metsing. Ntate Mofokeng a go wa mo buisa a re tloa mona wena qhekwana Masene. Yaba o kena metsing a tatile haholo a sa tshwareng. Yaba ke leka ho nka setshwantsho le bona kaofela because re tlwaetse ho nka di-pictures. Ntate Mofokeng a baleya setshwantshong. Ba teng ba se boneng setshwantsho seo mo ke nang le bona. Ke leka fela mme hore tsela ya hae o na e bona. Yaba ntate Mofokeng wa tloha setshwantshong, yaba re sala re le babedi empa le yena snap. O na na le di pose for every photo. For the first time he didn't pose. Yaba nna le ntate Mofokeng re a tsamaya. That was the last hour. Ntate Mofokeng o tla bua ka the session that we had on Saturday. But the point I'm trying to make, Mme Mamhlomi, gore Kgotso was at peace. Tsela ya hae o na e bona. Bomme le bontate, just shortly, ke batla hore ho lona ena batho bana ba emeng monana re ne re bitsa Poikikos family Poikikos group. Every year ne re pheya re kopana le di family re pheya ho ba monate re je. One of the clips will talk to that. Ho ba monate mo Kgotso a na le teng ho no dula ho le monate. Ha ke tla tloa ntate a tsamaisa mosebetsi. Ho na le phoso e etsuwang ha batho ba nyala. Batho ba fuwa marriage certificate ha ba qeta ho sign. Impa dithutong tsohle certificate o stola at the end of the course. Jwale lerato ke re ho wena, you deserve the marriage certificate. O dutse kanong ya hao e reng re tla arwanya ke lefu. A re Paulos ha a ngolla Roma a re ha ona letho le ka re arwanyang le lerato la Modimo. Le lefu lena le ke la re arwanya le lerato la Modimo. Wa tseba ke motho a ratang ho bina, Kgotso ke motho a ratang ho jaifa, ha nna ke bina ke kopa ho mo binela. Ya itshepelang Modibe hibao akahladula Re fa ntate Mofokeng sebaka. Ke a leboha motsamaisi wa mosebetsi. Ke leboha Modimo ntate a matla ohle a re fileng matla a ho tla mona re tlo pata wa ha rona. Ke a leboha Modimo pele ga rwana le yena Kgotso ke a tseba ne re bua ka dintho tsa spirit jwalo ka ntate Sothwane a se a hlalositse. On behalf of the colleagues tsa Mediclinic tse ne di sebetsa le Kgotso, ne re batla hore Ausi Lerato, Taiwes family ba Mohlomi ra leboha haholo ka hore fa such a soul re sebetse le yona ene respecta di colleagues tsa hae because he had self-respect. He was respected, he was a brilliant urologist. And what a guy, Anna Sutlua, Hanzale Varsity, he struggled. Somebody had plans for him, not considering his own plans. And he will tell you about that. He was clever. I met Kgotso when
I became close to Khotso when he was writing and sitting for his intermediate exams. We were studying together. He was clever. There was no doubt about that. But his path, it had thorns. It was very bad. It had potholes because somebody decided to do that. But what I picked up from Khotso, he forgave his professor. I remember he stayed in our house thanks to my wife. Familia ya tseba kaofela ba ne ba dula ntlo mo. A re abuti ha ke na mosebetsi Bloemfontein, ke re tloela Bloemfontein. The problems tsa hao, they are now my problems. When I focus on your studies, get your certificate, or pass. And he excelled. Ha qeta a lo graduate, he went back to Bloemfontein. Ha khutla mo a re abuti, I'm at peace. Kilo professor, ka bua le ena, ka mo dumedisa hantle. Ke re motho a o sutlileng jwalo mona. A re eo se le mathata hae, ha sa le mathata ka. Eo it se tla bua ke Jehova. Tseo tsona ke sa di kena. This was not only my colleague. Khotso was my brother. He was very close to my heart. Very close to my heart. I confided in him, and he would do the same. That's why I'm remaining strong, because we are always happy. Kadi weekend there, we would organize the events, poiki course competitions and hiking, and he will prefer to go with me. He wouldn't ask me, he will tell me, Abutikita Malwe. And on the way, whoever will call him, Khotso, where are you going? I don't know where I'm going, but I know where I'm going, I'm safe, because kita malabuti. That's what he will say, Khotso. So, lead the events, we had outings with friends, we had outings with families. Hana batla ho ya Maldives ke batla ho bua le mona because nkile ka mothetsa mpe. I was jealous. Ona batla ho sia Maldives ya tsamaya le Oupa le Pinky. Ka re o tseba Maldives wena. Ha o tloa airport ke metsi fela mo. O tsamaya ka di jet ski ho ya hoteleng. Ha o fitla hoteleng, ha o ya restaurant o tsamaya ka metsi. Ha o bone next mo. A re serious a botse ke re o tlo boye fela mo. And he cancelled. Ba tsamaya ka mothetsa ke thabile ke lela because ne ke sa batla a re see. Weekend ya exactly 3 weeks ago, we are driving back to Val from Machalis, listening to gospel music, abatla songs on repeat. I broke down, I think I'm going to die. Kinali feeling my heart is going to stop. I said that to him. He brushed me off. I know that feeling. That feeling, it even has a term. I'm not going to tell you, you'll know after 2 years. I 2 years, I'm dying now. I 2 years out, 2 years. I broke down, really emotional. I don't know what was happening to me. Kamuisa, and then I had Dr. Sandamela. I give it to Dr. Sandamela. Then I told them, these guys, kinali feeling. I have this feeling. I've never had this feeling. Dr. Khateba, when I'm moving, fela ha o ka hlokala mona o ipotse fela hore ke matlo khanna koloi tsetsa ha o tse ntho tse dua ke bohlai. I took Khotso home. Ha ke kena ka tlung ba kopana le ausi Lerato ke nana o tlo go omanya ke re Lerato, you know I love Khotso ke because still sa lentse re bua le Khotso, you know how we love each other. I don't know. Ausi Khotso Lerato a dula pela rona mo le Khotso ke gona nana hore re itjelletse bana hlotsa bona di monate. I have this feeling, and I think today is the day. Why? Hysterically, she phoned my wife when I got home. I woke up my wife. This feeling, that was Sunday Rechutla, Machalisbeck. I don't know what was happening. Little did I know, it was him. And he knew it because every time he will brush me. Monday morning he phoned me early in the morning. He doesn't even ask me, hey, wapi la kapa jwang. Ka ipuela fela ntwe kwana. Ke ha motho ha kgathalle ke khona ntsa batla lo ke tsamaye ke friend jwang mare eso. And then on Saturday,
Okay, on Friday in a birthday, I couldn't attend. I was busy studying and so. On Saturday morning, we have this circle of friends. We respect each other. We love each other. We support each other. So I don't know why he organized a pastor. We had a group session. We talked about deep stuff. We talked about life. We talked about marriage. Between 10 and 12 o'clock. I'm happy. I'm at peace. I'm going to be a lover now. I'm going to love my wife. Lona hore na le peace ka ba eng. A kreka di joke mo ntate mo ruti a re counselor through life. And then ra arwana le khotso round about by 11 o'clock, 3 o'clock kaya riveng mo. Ke ona mo ne re na le ntate socks le ntate le shwele ba le metsing. I did not want to go. Every time I ne ke tsamaya ha ne re arriving or re tsamaya ne ke dula ke tsamaya le khotso. We were so close. I was not interested to go Boutu. He brushed me off. But this guy was very happy. But and then I went home, sat alone. My wife and the kids, they attended party somewhere. And then I went to the park. And then he came to my house to fetch some stuff. And then I went to the park. I parked. I was there alone, no music, nothing. I don't know what was happening. I thought maybe because I've been studying for a long time. Then I decided to go to the river because I did not spend Friday with him. I said, I'm going to spend, I gave him present, sometimes a little dramatic. So I wanted to spend Saturday. I parked there waiting for him to come. He did not come. I waited for Khotso. He did not come. And the next thing I received a phone call from Dr. Khatebe. He knew there's an accident go Val River. Please go. I went there. He was no more. But what I want to say, Lerato, Motlomi's family, this man was happy. He died happy. He told us he was happy. He told me how peaceful he was. He didn't have grudges against Professor. I mean, we talked about deep stuff. On Saturday morning, we talked about deep stuff. I loved him so much. I mean, my house was open for him and his family. And so, this guy was very forgiving. I don't know and then they hate you, but still you are smiling. And so, our house is still open. You stayed with us, you know. And then uncomfortable. This is your house. You're not going anywhere, and you're not gonna go anywhere. This loving soul. Khotso had so many friends, but he was not only my friend, he was my brother. Thank you. Re a leboha bana beso. Re leboha sekgowa sa lona la le re kwetse ditsebe. Rona bo saene ka go ka be hona le motho a ntse a toloka. Hobane jwale re kopane re fapane ka kwa. Mara ya jwale lona la phaphalla. Le itsamela bolatjha fela. Le lebala rona ba sa tshwaneng le lona. Le ha ho le jwalo ke lebohela puo tseo le di entseng. Ke lebohela le mosebetsi wa lona o matla o thata o le ho etsang. Le a re phekola, le a re fodisa, ka lona re a fola, mme re a leboha. Re tlo fumana ntlha e sa ngolwang ha ke tsebe rona e tlo etsuwa jwang. Ho thwe ke video clip.
Ha ke tsebe rona ya bapalwa kapa re a e bontshwa kapa re etsuang. Ke kopa hore e etsahale taba ena, mme ke jwetsuwe fela rona ba e shebella. Hang video clip ya mathiswa re a e shebella. How are you? All good? Yes, we are here. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. We have? And this is our table behind us. One love. What's it? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you. Ke a leboha ka video clip. Re kena ntlheng ya botshelela mo re fumanang sebui Ntate Kgoposhane ke yena a tlilo re fa dintlha ka motho enwa ya re kopantseng. Bitsong le letle la Morena rona Jesu Kriste ya bakwang ka bo sa feleng, ke a le dumetsa tjhaba se mona. Motho yona ya weleng mona wa bonahala hore ne le motho, mang le mang ya mona wa bona le ena hore motho yona e ne le motho ka nnete. Ke le wela tjhaba sena se tlileng kwano mona ho tla tlo re tshehetsa. Taba e ke leng ho yona ke ena, ke e mong wa leloko le nna kwano mona. Empa nakong ya hona jwale ke tlo bua ka lehae la ntate. Lehae la ntate le na le madulo a mangata mo nna le ba leloko la heso mo re tla phomola teng. Re tla phomola tlase ho sefate se leng sona se re tsheditseng jwalo ka re kopane e le re le leloko. Re la ra kopana ka lemo se seng jwalo ka re le family ra re ha re ke re kopaneng re iketse ngatana nngwe re theng mokgahlo ono o bitswang Sefate. Lemong sona seo o la wa atleha mokgahlo wa rona, ra kopana ra etsa Sefate. Le yena ngwanono wa borona ya robetseng mona e ne le e mong wa leloko la rona. Ile mpampa ba fela madimabe re seke ra fihlela lehaeng la hae kwana ma a dulang teng. Mokgahlo ona wa rona ona ke mokgahlo o moholo Malokong. Re tsamaya baka tse ngata tse nka ka di qollang ka mabitso. Re
tsamaya bo Alval North, re tsamaya bo Ottosdal, re tsamaya bo Arlington, bo Senegal, bo Bloemfontein, bo Tennessee. Ka mokgatlo ona wa rona ona o thusa haholo ha mafu a le teng ho thiba ka mona le ka mona hore bothata bo se ke ba hlaha. Se nka se buang ka bokgutshwanyane moya ba ka o wele, ke ne ke sa lebella hore ka lena la matsatsi ho tla ba ho le tjena ka moholong wa etsatsi ka teng. Ya tsebang ke morena nako le motsotso o bueng ke motho lefatsheng. Ke a leboha, e ne le ngwana yana itshwere, e ne le ngwana yana lokile haholo, a na le lerato le batho. Le hona wa le ka re ke a mmona ho nna pelong ya ka, ke na le setshwantsho se senang hlola se tloha pelong ya ka kgatlhanong le ngwana ena wa rona. Ka mantswe ana ke a leboha bayeso, ha ke tsebe na nka reng, moya wa ka o wele, empa she re a kgothala hoba re bona tjhaba sena se tlileng mona se tlo re tshehetsa jwalo ka re le leloko ba tla ka mabaka ka makala ka ho fapana. Bana beso, eke ha mosebetsi ona o fela, Tate Modimo a ka ba jara a ba kgutlisetsa mo ba tswang teng jwalo ka ba tlile kwano a ba jere haholo ditseleng mona. Ke a leboha ka bokgutshwanyane, ha ke na mantswe a mang ke ka buang. Ha se hole sefate, ha se hole se tshehetse ba kgonang hore se ka ba tshehetsa. Ke a leboha, ke ka mokgwa ke buileng ka teng. Thank you. Dankie Ntate Kgoposhane, re lebohela puo ya hao. Re kopa Ntate Modimo a hlonolofatse puo e entseng, a e matlafatse, a e tiise. Di ngata dibaka tseo le di tsamaileng, o ke wa qeta ho di qolla. Re kena ntlheng ya bosupa. Re kena ntlheng ya bosupa. Re bitsa Ntate Tontobane Mohlomi. Qale ka o leboha sebaka se ke se fuwang kwano. Ke yena motho a bitsitsweng ka lebitso a emeng kwano Tontobane Mohlomi. Ke ema mona ke emela lelapa la Mohlomi bomme le bontate. Ke mongwe wa batho ba ameileng haholo ke mosebetsi ona o re le mona ka ona. Empa wa tlameha hore re be bedi a mararo. Ntlha ya pele re batla ho dumellana le ho hatiseletsa hore taba tse batho ba ntse ba di bua kwano ka kgotso, re dumela le ditaba tsa samannete. Le rona re le leloko re mo tseba le jwalo. Re ne re lebeletse hore re tla utlwa ntho tse re sa di tsebeng hobane bana bomme le bontate ha ba tswa ka hara matlo ba fetoha e ba batho ba bang. Mara re a utlwa hore kgotso e ne ntse le ngwana, le a utlwa le metswalle ha e bua hore ne ntse le motho a ntseng a imametse. Empa ne sephiri se tshwantse se tseba le bomme le bontate hore motho ena a hlokahetseng kwano ke tshenyehelo e kgolo ka hara lelapa la rona le ka hare ho lelapa la Tahiwa. Empa tla be re etsa phoso e kgolo ha re le setjhaba sa Afrika Borwa, motho ha e le ngaka bomme le bontate hopola hore o thusa mang kapa mang. Re lahlehetswe kaofela ha rona re le setjhaba, ha se family fela e leng hore e lahlehetswe. Empa neng ntho e re ikgothatsang ka yona ke hore re a tseba hore Ntate Modimo a etse phoso le ka letsatsi le le leng. Mme le ka lefu lena la kgotso re dumela hantle hore Ntate Modimo ha a etsa phoso ba ke yena fela a nang le matla a o ka bitsa motho wa hae. Ha hona motho e mong ya nang le batho ka ntle ho Ntate Modimo. Ka mantswe ano re ikgothatsa re le lelapa, empa ne re batla hore ho wena ausi Lerato le bana ba rona tsebang hore ha la lahleha bana beso. Re ntse re le teng, re tla dula re ntse re le tshehetsa ka dinako tsohle. Ntate Modimo o na le sepheo sa hae ka mang le mang. Empa ntho e ke e ratang ka lona ausi Lerato le Shimi, le a tseba hane le nka kano ya ho nyalana ho lela re tla kgawanywa fela ke lefu. Empa ntho ya bohlokwa ne re sa tsebe na lefu le tla fihla ka letsatsi le feng. Ka jeno re tsebile hore ka date eo Ntate Modimo a bitsitseng Shimi ka yona e ne le nako a tshwantseng hore a kgawane le wena, a kgawane le yena. Empa ne rona re le lelapa re re o batho bohle bomme le bontate re lebohela tshehetso e le re fileng yona ho fitlhella ha jwale tjena. Re a tseba le maemo re leng hona ona jwale tjena ha dumelle hore re ka ba ka palo ena e kana.
ke ntho ena ntate moruti ka nako tse tlantsa re ha re hlokomeleng hore re ntse re hatisa hoduma melao e beuweng mme re le leloko re ho lona ka nnete le rona re a dumela re ho hlai ha wa hlaha se sa hlaheng re ha hona letho le re ka ba ra letsa ke a leboha motsamaisi wa mosebetsi Ntate Mohlomi ke a leboha. Ke tshepa le ho tiisa le ho dumela hore leloko lena le tlang ka mora leloko la Mohlomi ke ka lehlakoreng la bomme e leng mofumahadi wa ntate ya robetseng. Re kena ntlheng ya borobedi e le Taiwe family. Teng re fumana Martina Tlatsi and Shuping Taiwe. Jwalo ka ke tsholo ke kopa hore ebe ka lelapeng la ha bomme haholo mofumahadi wa mofu hotle bona hang fe. Motsamaisi wa sebaka ke lebohela sebaka sena se mphileng sona ke sa hlompho holo loko la ha Mohlomi le la ha Taiwe setjhaba ka kakaretso metswalle ga leboha kopanong ena e bohloko e re kopantseng mona ke qadile ho tseba Shimi ha ba qala ba jola le lerato ka nako eo e ntse le lerato ene ele nna elong hore ha lerato a batla ho potela le Shimi ba ya di beauty contesting o tla batla OCD ke tshaba papa hona le beauty contest ke fumane mohlankana ka ha Mohlomi e tla be le nna ntse ke etsa matshwapenene ao ba ye beauty contesting ka dinako le nna tla be ke ya hey lerato papa lla uko wa tla e tlang hae Shimi ha re qala re mo tseba officially ka hara lelapa la ha Taiwe re mo tsebile ka 21st birthday ya lerato ne ke organizer 21st birthday ya lerato ke sa tsebe ke tlo reng ho ntate wa hae wane o na sa tsebe lerato ana le mohlankana re hentse dihlophiso tsohle ke sa mmontshe program mara setulo se dutse mo a mpotsa Tshidi o ntse go setulo se ke sa mang ha ke tsebe lerato ana le mohlankana ke re papa lla utla bona thola ha manete ha ba kene ba tsamaya le Shimi o mong e le bo Shimi ba babedi nakong eo ho tlo tlameha ho fanwe ka speech Shimi ona o mong wa ema o tlo introduce Khotso ke hopola ntate wa hae a re Tshidi tla ke mango a moholo ho lerato ke re e papa lla o thola o tla bona yena tlo re etsa a tlo introduceang Shimi ona o mong mara ke Khotso mara ke bo Shimi ba le babedi re tsamaile jwalo le bo lerato le Shimi ho le hantle ka letsatsi le leng Shimi o na tloa Kroonstad a tla ka mona a tshaketse lerato ba mfounela le Shimi hey papa lla o kuona o go founela ka la bone
o re o tla ho rona Bloemfontein ke tlo etsa jwang ke re hei ngwaneso nna ke tsebe re Shimi a ye ha bona botshabelo man he o se re tla kgutlela ho wena santse ke emetse ke la bone ha ba bui se ke bona fela ba ha Mohlomi lengolo le fihla mane ha ntate Taiwe botho ba tlo kopa nkgwana metsi re thabile haholo ke re bana ba re hlomphile ba hlomphile batswadi ba bona dihlophiso ka nnete di le tsa ba teng ba ha Mohlomi ba kopana le ba ha Taiwe ke hopola ha bana ba sentse ba re ba batla makoti wa bona hore a tle hae ke ya ho nkgono lebo ke re nkgono lebo Lerato ha tlo tswa fela ka tlung ka mona Lerato o hlomphila ya sekolong ha ona mohlang le ga utlwa ho thwe Lerato o na sekudisa sekolong Lerato o qetile sekolong a sa etsa ngwana Lerato ko na o qetile university mme Lerato ha tswe ka tlung hantle a ye ha Mohlomi ka tsela e hantle hobane batjha ba hona jwale ha ba setsa dintho tsena tsa manyelo malapeng a bona ba se ba ya di resotong tsa bona ka nnete ka kgwedi fela ke la ka organize lenyalo la Lerato le Shimi mme ba ne ba thabile haholo se utlwisang bohloko ko hore Shimi o na ntjwetsitse hore le mon sena o Tshidi re tshwara 10th anniversary ne le hona ka kgwedi yona ena ka lenyalo la Lerato ha ba ne ba tshwara lenyalo le Shimi ka di 30 tsa October ha ne se ntho ya COVID e ne tlamile re lenyalo la Lerato beke e tlang empa re maswabi haholo hobane lenyalo la Shimi ke ile na ka jeko Lerato ngwaneso wa tseba hore lelapeng la lona ke khotso ke lerato ke kamohelo ke kgothatso ha nka mabitso ana o re ke na le khotso ke tlo fa mosadi wa ka lerato a re ke na le ngwana ke kamohelo a re amohela hobane ena thato ke ya Modimo a re o kgothale hobane moradi wa hao ke kgothatso ba ha Mohlomi le ba ha Taiwe Modimo na re adimile mme boetso latile khothalang ke hona ka Kriste morena amen Motsamaisi wa mosebetsi ke a leboha ka sebaka se ke se fuweng. I stand here as a representative of the the Taiwe family, the young generation of the Taiwe family. We've shared beautiful memories and experiences, Lishimi. We have individual experiences and memories that all of us here, we can share, and all of those memories have been great. Ke tlo bua ka Shimi, but some of us, we know him as Dr. Khotso Mohlomi. We were lucky to have known him at a personal level. And this is why re mmitsang Shimi. Hobane ho rona e ne le ngwana bo rona. Re le ba leloko re lahlehetswe. My individual story started in 2007. When I met him, he used to come and see Lerato while she was still studying ko UFs. Ke ntse ke botsa Lerato ke re, "Khazi, ke mang ona? A ntse a tla tlo bona mona." Lerato a re, "Khazi man, ska nna botsa." But eventually, after some time, she had to come clean. A re, "Khazi, Shimi ke motho wa ka." She introduced me to him, and I started to know him, the kind of person he was. He was one of the most humble and caring people I had met, always laughing and jolly, a very intelligent man who loved his work. As life would have it, me and my wife, Shimi and Lerato, got married on the same year. We were supposed to have had our 10-year anniversary, and so their wedding was about a month
before ours. That was on the 30th of October, 2010. Late last year, we spoke about celebrating this milestone of 10 years in marriage together. But God had other plans. The last time I was at his home was last year in December, where I spent 3 days. And he didn't want me to leave after those 3 days. And I told him, I have to go Ngwaneso. And he understood. And the last time I saw him was after the funeral ya Papa Lelabu. The Sunday, haki mudumedisa kere Ngwaneso, bona se re kena tseleng. A re ho nna tsela tshweu le tsameng hantle. Ke ne ke sa tsebe hore ke kgetlo la ho qetela ke mmona. Now, throughout the years that I've known him, even though Shimi didn't share the same surname as us, but he was one of us. Shimi ho rona ne se mokgwenyana, e ne le ngwana bo rona. As I stand here, or as we stand here together as a family, we have lost one of our own. I would just like to leave the family with this verse. Genesis chapter 31, verse 48 to 49. It reads as follows. Then Laban declared, "This pile of stones will stand as a witness to remind us of the covenant we have made today." This explains why it was called Galid, witness pile. But it is also called Mizpah, which means watchtower. For Laban said, "May the Lord keep watch between us to make sure that we keep this covenant when we are out of each other's sight." Ka Sesotho, Laban a re, "Qubu ena ke paki pakeng tsa rona le wena kajeno." Ka lebaka leo a e bitsa Khaled. Mme mokolokotwane a o bitsa Misepa. Hobane o ile a re, "Morena a lebele pakeng tsa rona le wena ha se re arohane." Temana ena ke mo Labane a ne a arohana le malome wa hae Jakobo a re ho yena, "Ha Modimo a lebele pakeng tsa bona ha se ba arohane." Lerato, temana ena e kare Shimi o re, "Modimo a lebele pakeng tsa lona le ha se le sa bonane." Hobane Modimo ke modisa a sa robaleng. Ke Modimo ya tshepahalang ebile a keke a le lahla. Robala ka kgotso Shimi, re tla dula re o hopola ka mehla yohle. Ka boemo boo, re tlo nyolla number 11 hothi iye ka mora number 8. Number 11 e leng Auspuleng March o tlo kena hang ka mora number 8 mo jalo ka number 8 e qeta ho feta. Mme ke kopa Auspuleng o shebe hore ke 10:30 pina eo tlo e bina ha ke tsebe hore na e tlo fella kae hore e tsebe ho fana ka sebaka. Hape ha ke tsebe hore na number 9 eo e tlo nka nako e kae, number 11 eo e tlo nka nako e kae. Ke kopa le shebe hore ke 10:30 hona jwale, ka 11 ra tsamaya. Ntse re na le item eno ya number 12 ntse e le sethaleng. Ha e sale ke re ke tla kgutlela number 12 ke lo bua le bona ba ntate bano ba ka bano ke bana ebile re fihlella mona ke soka ke bua le bona. Ke kopa tshwarelo hobaneng dintho ha di a tsamaya ka moo ke di ne ke di redile ka teng.
dintho di fetohile sebakeng, ya ba se ke kgitleile dintho se ding raile se ding kotlile, maemo e se le yana. Re kopa ho kena number 11 e kena ka tlasa number 8 ka bokgutshwanyane o sepuleng, ka bokgutshwanyane ke 10:30 hona jwale.
Hello everybody, we're gonna talk about a speech for my daddy. I miss you, Daddy. Rest in peace. We will see you again. I miss you, Uncle. You are the best uncle in the whole world. Rest in peace. I will always love you forever, Uncle. Are you gonna sing, guys? I miss you forever. Please be strong. Be happy, be strong, be protective for us and the family to survive all the bad things. We love you. I love you, we love you. I love you, we love you. Okay. Let him hold that one. Hold this one. You can sing now. Let's all count sheep, count 1, 2, 3, until we sleep. Let's all count sheep. Could we keep playing, Miss Appleberry? Could we keep playing? Please, please, you play your best. If you get some rest, you play your best. If you get some rest, let's all count sheep. Count 1, 2, 3, until we sleep. Let's all count sheep. I'm scared of the dark, Miss Appleberry. I'm out of the dark. Please, please, see your light shine. You will be just fine. See your light shine. You will be just fine. Let's all count sheep. Count 1, 2, 3, until we sleep. Let's all count sheep. I'm all by myself, Miss Appleberry. I'm all by myself. Please, please, no need to fear with your teddies here. No need to fear with your teddies here. Let's all count sheep. Count 1, 2, 3. Are you done? Yes. Thank you. Fundisa ukuthi mayenzeke intando yakho. This is a letter from Lerato Mohlomi to her husband. Baby, my love, boo-boo, motho wa ka, hubby, no matter how many times I call you, you will never answer. We have loved each other since the day we met.
You have fought for me, I have fought for you. Our love was meant to be. Our love was so beautiful. Our love was God's plan. I always knew death will separate us, will be one thing that separates us. But not this soon, my love. You left with a piece of my heart. My soul is mourning. You were never afraid to die. I asked you one day, why? You said, because I am content with my life. Everything I have ever wished for, God has blessed me. My wife, kids, work, friends, and family. The only thing missing was the experience of dying. My experience of dying, experience of crossing over. He spoke so much of God, his ways, and how he couldn't wait to meet him. He left this world knowing who he is. That's why he had the ability to make everyone feel comfortable, secure, and loved. He took life as it is, without judgment. The way he was living for the present, I can protest he was getting ready for his death. He lived his life to the fullest. I loved him for that. Thank you, Ntate Mohlomi, for loving our girls. You were a great father. How am I going to fill your shoes? It's painful, but I draw strength from God. Ke a leboha monna wa ka, ho nrata ka ntla dipilaelo. Wena le hakwe la pelo ya ka, robala ka kgotso. Mosebetsi wa hao o phetile. Lerato la ka wena le feta, lerato la ka le wena le feta la maobane. Ho lokile, ke amohetse. Robala ka kgotso, lerato la pelo ya ka. Ke a leboha bohle ba tlileng ho tlo re tshehetsa. From Lerato Mohlomi. Ke kopa hore hona jwale motho le motho ha o sheba re setse ka 20 minutes. Re setse ka item tse pedi. Ya thero ke ya boraro. Ke kopa number 10. Atle re mo fa 2 minutes. Atle mmoho le number 12. Le yena re mo fe 2 minutes. Ke kopa ka boikokobetso hore number 10 mo e leng Phineas Mathibelle le number 12 mo e leng Tate Shale ba tle sehong ba bue ka tatellano ka di 2 minutes. Ha o e sheba nako ya hao ke 22. Re setse ka 20 minutes. Tepoya ka kilaring keje so kila petse homo akahaki ha Yesu. Ke dumedisa setjhaba se kwano. Na le dumedisa setjhaba se mona. Empa pele ha ke tla qala ka molao wa South Africa borwa. Ko le Bibele ya ka. Ye reng setjhaba sa ka se ratehang. Kwala kena ka kamoreng ya hao. O kwale le matile ka morao. O fihlela sefefo sena se feta.
jwale ha ke tloa mono ke tla mona ka baka la hore motsotswananyana se fokola ho thwe ke se ka bua haholo ke se ka ba kgeleke haholo boholo ba taba e ke emang ka yona mona ke ema ka baka la ditloholwana tsena tsa ka tseo e leng mona tsatsing lena e kang sefate se bana ba le ka tlasa sona moriti o bana ba dutse ona e ka re sefate se omeletse ke re magoti ke dilengwana ke tswa kwana a eno ke tswa buisana le batswadi ba hao ho batlela motho enwa eo tsatsing a se na tsamaile ke bohloko haholo baneng ha e so be nako e itseng ke mona tsatsing lena o tsamaile o ke a bona ne ntse ke buela fatshe ke sa buele batho ba utlwe ne ke re ke bohloko haholo ka baka la hore ke dile ngwana fela ke tswa batla mokudi ka mora dile ngwana fela ke enwa motho wa hae kapo ka sejwale ke yena motho wa hae o mo siile empa neneng tseo di tswa ke Modimo jwale ke ne ke re tshwaranang ka matsoho ntho e tla etsahala le tshwarana ka matsoho hobane Modimo o teng sefate le ha se se wele Modimo o teng ke yena ya tla le tshwara ho fihlela mona ma batlang hore le teng nna ke se ke hodile nna se ke le moholo haholo ke sa letswe ke dilemo tse ka bang 10 ke kopong ya ka Modimo hore Modimo ha ke fihla moo a nkuke ke tlohe mona hobane ke batla ho tsamaya sa ntse ke iketsetsa tjena ha ke se ke etsetswa e tla ba boima ho nna jwale ke ne ke re ditloholwana tsa ka le ha bana ba sa di ise ho nna ba sa di kopanye ke amene e tla re mohlabaleng ba ipuileng ba tla di isa ntate ke yena o sa ntshwere hantle Modimo a etse mosebetsi Khotso ya Modimo e be le nna Shabasa Modimo thola benane zaska theko a qala ke ema mona ke tla le bua sebaka se ke se fueng bulela elkasheng le thuwayo ke le baruti ba letsatsi abafundisi belanga ke le bue le baruti ba teng kwano ba dikereke tsa ditumelo tsa ho fapafapana abafundisi bonke ngecawe ngokuphambana kwazo ke le bue le phutho e phuthetsweng mona le yona ya diphutho tsa ntate Modimo tsa ditumelo tsa ho fapafapana nentlanganiso zonke ezihlangeneyo ke le bue le dibui batlotlegi ho ya ka ditulo tsa bona mo ba sebetsang teng abathethi nabahlonipheki ngamqhobambe ngakhona ka tumediso ya rona sione ke re kgotswa Modimo le lena thi ukuthula kubenani e ska ba ka rekeng ngabe e ska ba ka ra South Africa khotso ena e le atele khutlo tse nne tsa lefatshe ngelqolo mbobo zone zomhlaba ke tla palama scooter ke fe moruti nako ya hae ba bangata ba tla ipotsa rena ke batla mona ke mona ka family e ke rekang ho nna le leloko la ha mohlomi ke la ka fihla ho bona la boraro ebile ke batla yene ke sebetsa le ena under principal makgetha ka qelo ba re mohlomi eno sa le lefapheng ebile se bile le lawyera ka ra ke thabile be tla mpuela mahala jwale re bome le ntate jwalo khanna ke le moruti 211 ka mane ke hlompha nako ya baruti ke ka hona ke re ke tla palama scooter maroba mohlomi jwalo ka bona mahlo na tswile jwalo le sana le Samson itse mahlo a sa tswile marola le bua Modimo Modimo la motho sa qetellong jwale le sidise baruti bana ba tlo le sisisa ka mo a le fula moshe Modimo theola manyolo ya hae a re ke theole le khabante ya le hodimo le manyolo ya le hodimo he Joshua ema go tlotsa malo wena le ton lena ho le tella pele ho banela le mosepile o shwile
tswa Moelena. Jwale le lona emellang. Modimo o na le lona tsatsing la kashonela. O theohile le parliament ya lehodimo, o tla le etella pele. Jwalo ka la etela bana ba Israele. A re ane le motshepile o shwele. Jwale ke tla le etella pele. Ke a leboha. Ke tla boela morao ka mone le mararo. Ke rata ho leboha ho dibui tsohle le ho batho bohle ba bileng sebakeng sena. Ha ne re qala re kopile matla ho ya re okametseng. Ha re fihla mothating wa jwale re boela hape re kopa matla ho ya matla ohle hore lentsweng leo re tlileng ho le bala re hlonolofale. Bommel bontate, ke kopa re rapeleng. Morena le Modimo wa rona le hoseng ha letsatsi re kopa tataiso ho sena se re hlahetseng ba ha mohlomi mme ke wena ya tsebang hore hobaneng o entse sena. Mme se ka hosane ka mora matsatsi a mararo o ba tlamelle bohlokong bo ba leng ho bona leqebeleng leo ba leng ho lona. Mme ke wena fela ya entseng ya tlameha a etsolle ka Kriste Morena ena ba ka sa feleng. Amen. Ke a leboha ntate Dithakong. Re fumana palo ya rona ya lentswe. Timothea wa bobedi. Palo ya rona ya lentswe. Timothea wa bobedi. Kgaolo ya boraro. Temana ya 14. Timothea wa bobedi. Kgaolo ya boraro. Temana ya 14. Ere empa ha ile wena o eme. Empa ha ile wena o eme ho tseo o ithutileng tsona, tseo o di tiiseditsweng, o ntse o tseba eo o ithutileng tsona ho yena. Etswe le bonyenyaneng ba hao o hlile wa tseba mangolo a halalelang a lokelang ho hlalifisetsa ho bolokeha ka ho dumela ho Kriste. Lengolo lohle le budutsweng ke moya wa Modimo le na le molemo wa ho ruta, wa ho kgodisa, wa ho laya le wa ho hodisa ka kgolo ya ho loka. Mme o rutehe ruri mesebetsing yohle e molemo. Lena ke lentswe la ntate Modimo le sa sitweng ke letho. Bomme le bontate, mona mo re leng teng
re pata sebupua sa Ntate Modimo, re pata mmopo, re pata popo, ha re pate thuto, ha re pate profession. Profession e ya sala, motho yena wa tsamaya. Profession eo motho enwa a nang le yona ya bo doctor e ya sala, motho enwa yena wa tsamaya, wa tloha ka pela rona, wa sutha ka tsela ya lefu. Profession e setse, ho sala profession, ho tsamaya motho. Ka lebaka la hobane motho ke wa Ntate Modimo, me profession ke ya lefatshe, me profession ke ya lefatshe, e sala lefatsheng. Motho wa Modimo o kgutlela ho Modimo moo a neng a le teng. Ke ka bo madimabe nakong ena ya hona jwale re se re tsamaya ka tsela tsa di democracy, re se re tsamaya ka ditsela tsa di phetoho, empa lentswe la Ntate Modimo le sa foseng, le sa kgeloheng, le re ha e le wena o eme thutong ya Ntate Modimo eo o e fumantshitsweng, hobane ka hare ho wena ho buduletswe moya o halalelang. Ka hare ho wena ho tlisitswe, ho kentswe moya wa Modimo ho tloha tlhahong ya hao. Motho le motho o na le moya wa Ntate Modimo. Me jwale ka nako ena ya hona jwale Ntate Modimo o bua mantswe ana ho tswa bukeng ya hae. Wena motho wa ka, ema ho tseo o ithutileng tsona, ho tloha bonyenyaneng ba hao, ho tloha bonyenyaneng ba rona. Setepe sa pele kapa mohato wa pele, ha o qeta ho hlaha o thuthuha, o iswa kerekeng o le ngwana. Ke lona lebaka lena le yentseng hore ke kgethe temana ena. Ha o qeta ho hlaha o fihla lefatsheng, ho na le letshwao la Ntate Modimo le o lokelang ho le amohela. Mme ke ka lona re fumanang mantswe ana a reng o eme ho tseo o ithutileng tsona. Re le bana re a rutwa ho ya kerekeng, re le bana re a hodisetswa ka sa modumo wa lentswe la Ntate Modimo. Re le bana re a hlahiswa e seng ka pela moruti, empa ka pela Ntate Modimo ya entseng hore re be teng lefatsheng. Ebe moruti yena o etsa letshwao la lefatshe lena, e le hore Ntate Modimo yena o sa entse mosebetsi wa hae wa pele wa hore a etse hore a budulele moya wa hae o halalelang ka hare ho sebupua sena se senyenyane, e leng motho, e leng ngwana ya tlileng ho hodiswa, ya tlabeng a hlahiswa ka hare ho kereke, ya tlileng a beng a tshwauwa, a beuwa letshwao la ngwana wa Modimo. Ke nnete letshwao lena le beuwa ke moruti, empa ka ho fetisisa mona mo letshwao le beuwang teng, Modimo o sa ile a ipontshahatsa pele, Modimo o sa ile a itlhaisa pele mona mo letshwao lena le beuwang teng. Letshwao le beuwa e le hore o se o buduletswe moya o halalelang ka hare ho wena. Mme jwale ha o qeta ho budulelwa moya ona, o fuwa taelo yena o eme. Jwale wena motho, ema ho tseo o ithutileng tsona, o eme, o tie, hobane o rutilwe hore ho tloha bonyaneng ba hao mane kerekeng ke moo ho rapelwang Modimo, ke moo ho uwang teng, ke
ke moo ho kopuwang teng. Mahlohonolo ha kopui ho moruti, mahlohonolo a kopuwa ho Ntate Modimo, yena ya nang le matla a fetang a moruti. Eya, ba ba kakang ba bangata ha kae batho bao e leng baruti tlase lefatsheng, ha se moo re fumanang kgalalelo ya rona teng, empa kgalalelo re thola ho Ntate Modimo ya sa sitweng ke letho. Rona batho ba lefatshe re emotswe le ho tswallwa sebeng, re ba etsa dibe, ba batsho re ba etsa dibe, ba ipehang dibetjhe re ba etsa dibe, ba ipehang re ba etsa dibe, ba iketsang medingwana ya lefatshe. Empa Modimo o teng, yeo e le Modimo a le mong ya sa sitweng ke letho, ya teng ho tloha sethathong, ya teng ho fihlella kgolong, ya teng ho fihlella pheletsong ya bophelo ba motho. Jwale Modimo wa rona o re fa taba ena, wena motho wa ka, yeo ke buduletseng moya o halalelang ka hare ho wena. Ema, tiisetsa, tshwara, o ska ba wa tlohela, tshwara moo nna Modimo wa hao ke o fileng teng. Jwale bana beso, mona moo re leng teng, re re Ntate Modimo a etse ka matla, a re fe hore rona batho re dumele hore ha re ba lefatshe, re ba Ntate Modimo, re bopilwe ke Modimo, re beilwe ke yena, mme re tsamaiswa ke yena. Se ka Ntate Modimo o ka re tshedisa, wa re matlafatsa, rona bohle ba utlwileng bohloko, hopolang hore lefatsheng re baeti fela, lefatsheng re ba fiti, re a feta, re dipalesa tse kgabisitseng lefatshe. Ha nako ya rona ya ho tloha e fihla, re a lokela hore re tlohe, re fete, re fetele ho Ntate wa rona ya re beileng lefatsheng. Mme jwale lelapa tshedisehang, Modimo ha o etse phoso, le ska ba la belaela letho, ke ka thato le ka matla a Ntate Modimo ho etsahalang ka tsela ena. Ka ho fetisisa molekane mmoho le bana, Ntate Modimo ha o etse phoso, o ntse a le rata, o tla nne a le rate ka ho isa dipheletsong tsa lona, le mohlang a le bitsang o tla be a ntse a ena le lona, a keke a le lahla, a keke a le furalla, ka Kriste Morena wa rona. Amen. Ke a rapela. Ntate ya matla, ya sa sitweng ke letho, Kriste Seabisa Mahlohonolo, o re file ka moo ho ratang wena ka teng. Re a leboha, re a ikopela Modimo hore re ikokobetse tlase ho lentswe la hao. Re a ikopela Modimo hore o re fe matla, o re tsamaise, o re etelle pele. Re ska ba ra itsamaisa Modimo, re ska ba ra ikgohomosa, re ska ba ra iphahamisa, empa re ikokobetse, re be fatshe, re be mangweleng, re ntse re kopa wena ya mahodimong, empa re kope re shebile fatshe moo re tlabeng re re mobung le rweleng teng, ka Kriste Morena wa rona. Amen. Jwale re a tsamaya, mme re kopa hore re tsamaye. Ke na le tumelo e tileng hore ke bone dikgare tsena di ngata, re tla di bala ha re fihla ka mane ka mabitleng, ka nako eo di theohelang. Ke kopa tshwarelo ha re sa di bala mona, re tla etsa hore re di bale ha re fihla ka mabitleng. Mme ke re Ntate Modimo a re etse hantle kaofela ha rona, mme a re hlonolofatse, a re tiisa, a re fe matla. Ha re tla tsamaya, ba tlileng ho tshwara ba se ba le teng, mme re a tsamaya.
o mong di ngata ke mmona a le mong di le ngata ene ha ke tsebe ha re le ke kae mo ke holong kapa ke kerekeng mo ha ke tsebe mo re leng teng ke kae ke areneng ha se kerekeng kapa ke kerekeng ke kopa ausi o rwala kopa bomme ba rwala bana ba sa rwala ba tlo bala mona ra bala mme ha o tshwere bala Loved, respected, and admired. May he so rest in eternal peace. My sincere condolences. Robala ka Kgotso Mokoena from Mohlomi's family, Tabanchu. Kgotso ngwanaka, ke utlwisisa bohloko le tsietse eo o neng o le ka hara yona. Modimo le manyeleo ba o amohele. O dule o re hopola nna le Deni bana ba hao le mofumahadi wa hao. Ho tswa ho mme wa hao Makgotso Mathibele Robala ka Kgotso Mokoena. Ntate Modimo ha etse phoso ha fose o na re kadimile mme o boetse o latile Robala ka Kgotso Mokoena o dule o beile letsoho la hao ho mohatsa hao le bana ba hao ba dule ba itshidisa ka selemo ya 23 ho tswa ho batswadi ba hao. Shimi Kgotso Godfrey Mohlomi o ne o le lenyolo ile phelang o tletse ka kganya ya lerato le botho bophelo ba hao o bo phetse ka thabo le lerato o ne o fuwe tsebo ya ho aha le ho thabisa ditjhaba tsa Modimo lerato la hao le botho e be poloko ya ho ya matla ohle ha moya wa hao o phomole ka kgotso mahodimong mupi le manyeloi Mokoena wa Nkopane ya Mathula ka Kapa Senatla ho tswa botibong ba pelo ya ka le ho loka wa hao Mokgotsi Shakes Masonyane. Shimi ngwanaka ngwaneso o re thobetse dipelo tsa rona di dutla madi re ne re lebelletse tse kgolo ho tswa ho wena o sebeditse bophelong re ikgothatsa ka pesaleme ya 27 se fela ke na le modisa ho tswa ho rakgadi Matisetso Ntema. With deepest condolences, losing this wonderful brother is very painful, and we are extending our hand of comfort to you and your children. May God lead you each and every step of the way that you will take without your husband. Rest in peace, Mokoena, from the Dlongwana's family. Hope that even in this difficult time, you can take a comfort in knowing that you are loved, your loved one is at peace. Sorry for your loss. Be comforted with this verse, Psalm 30, verse 5, from Palesa Mpailane, Shimi ngwanaka, Modimo o ne a re kadimme wena, ra o hodisa ka lerato, o tla dula o ntse o le pelong tsa ba ha Mohlomi. Ke bua mantswe ana ho tswa motibong ba pelo ya ka. Sefela lala ho nna ba neng ba nthusa ba tsamaile. Wena morena lala ho nna ho tswa ho rakgadi Ntswaki Mohlomi. To Mohlomi's family, words are too few to tell how we feel. You left us in pain, but God will heal us. Modimo o re ratile a re fa wena, re bile lehlohonolo haholo ho tsebana le wena. Robala ka kgotso re tla dula re o rata, from Mapesela's family. Kgotso Mohlomi, o bile kgabane lapeng la Taiwe. O re bontshitse lerato la nnete ho rona, mmoho le molekane wa hao lerato le bana. We miss you. We miss your laughter, your smile, respect le botho ba hao. Bo ne bo makatsa. O ne o le a counselor, a psychologist, a protector, a caregiver. You have touched all in your life, everybody and the community at large. Jeremiah 29-11. Etswa lapeng la ha Taiwe. Jwale re a leboha re qetile ho bala ke tsebe ho na le ntho e re sileng kapa jwang na mme ke la hala hore ha o sena letho leo le setseng ha o sena letho leo re sa le etsang
re a lokela hore re ka ya jwale ra ilo phomotsa mmele ona moo o lokelang teng. Ke kopa ho binwe he re ntano tswang bana besong ho ya dinqalong.